Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ummati wa dzurriyyati wa iwanin nabiyina wa salin wa ali kullin wa sahbi kullin ajmain at-tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil khususan dalam mu'allifatul kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa masyayima wal hawashi hadzal kitab wa masyayina wa baina ummatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi wa ulumikum fid dharaini amin. Ila qala ayat ke 87. Walaqad ataina lan temen lan yakti temen nekani sawa kita Musa ing Nabi Musa al-kitab ing kitab at-Taurata tegese Taurat. Sungguh kita telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Wa qafainalan ngenuti sapa kita mimba dihi saking sause Nabi Musa birrusuli kelawan pira-pira rasul. Ai adbatnahum tegese ngenutaken sapa kita hum ing rusul. Fi ayat ba'nahum tegese ngenutaken sapa kita hum ing rusul. Rasulan ing siji rasul fi athari rasulin ing dalam labete rasul kang liya. Jadi setelah Nabi Musa itu juga datang terus Allah mengutus para nabi dan rasul. Diriwayatkan kata ulama bahwasannya di antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu jaraknya itu di antara dua nabi itu ada 70.000 nabi yang diutus. Benar? Ke siapa aja? Bani Israel, kaum secengil, dan semua nabi-nabi tersebut memakai kitab Taurat, memakai syariatnya Nabi Musa dalam berdakwah. Wa atainalan nekani sawa kita Isa ing Nabi Isa ibna Maryam kang dadi anake Sayyidah Maryam al bayyinati ing pira-pira tanda bukti al mukjizati tegese pira-pira mukjizat ka ihyail mauta kaya nguripaken wong mati. Itu termasuk dari mukjizatnya Nabi Isa
menghidupkan orang mati. Rasulullah lebih keren dengan Nabi Isa. Mukjizatnya apa? Tahu? Hah? Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kalau Nabi Muhammad menghidupkan benda mati. Kan itu mati ya, hidup pas mati. Itu kan memang hakikatnya dia pernah hidup. Kalau Nabi Muhammad menghidupkan benda mati. Banyak riwayat bahwasanya Rasulullah SAW kalau jalan-jalan di Makkah itu batu itu mengucapkan salam ke Rasulullah SAW. Batu kalau dipegang Rasulullah SAW membaca tasbih di tangannya Rasulullah SAW. Semua semua mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, Rasulullah mendapatkan yang lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu. Nabi Musa membelah lautan. Kanjeng Nabi Muhammad membelah bulan. Wa ibra'il akmaha lan nguarasaken wong kang buta wal abrasi lan wong kang loro baros. Wa ayatna halan muataken sawa kita hu ing Nabi Musa kawainahu tegese nguataken sawa kita hu ing Nabi Musa biruhil kudus lawan ruh kudus, ruh kang suci maksudnya. Lafat ruhil kudus itu min idhafatil mausuf saking idhofai lafat kang den sifati il sifati maring sifat ai arruhil muqaddasati tegese arruhil muqaddasah ruh yang suci. Kemudian dirubah letter leknya dari naat man'ut menjadi idhofah mudhof ilaih, yang mana mudhofnya itu berupa mausuf dan mudhof ilaihnya berupa sifatnya. Yang dimaksud siapa? Jibril, tegese malaikat Jibril. Li toharatihi krana sucine malaikat Jibril, krana sucine malaikat Jibril. Kenapa dikatakan muqaddasah? Karena malaikat Jibril sangat suci karena kesuciannya. Yasiru hale lumaku sapa Jibril ma'ahu ing dalem sertane Nabi Isa hai susara ing dalem endi nuli ora bener sapa sira kabeh, tapi tetap saja kalian itu ndak pada benar. Nabi Musa ditayangkan dapat kitab Taurat. Nabi Isa mendapat kitab Injil. Di antara Nabi Isa dan Nabi Musa ada 7.000 ya. 70.000 Nabi. Cek benyan. Kata ulama. Kila ada yang bilang 4.000 tapi. Sab'una alf wa kila arba'at alaf. Pokok akeh wis. Afakullama ja'akum apa saben-saben nekanikum ing sira kabeh sapa rasulun utusan bima kelampur la tahwa kang ora demen sapa sira tuhibbu tegese ora demen sapa sira anfusa bukan sira bima kelampur la tahwa kang ora demen tuhibbu tegese ora demen sapa anfusukum pira-pira awak dhewe ni sira kabeh minal haqqi bayan sanging perkara hak istakbartum
mongko gumedhe sapa sira kabeh. Takabbartum tegese gumedhe sapa sira kabeh an ittibaihi saking anut Rasul. Jadi apa namanya, Bani Israel itu memang kardiman. Setiap datang utusan, dia tidak mau mengikuti apa yang mereka tidak senangi. Yang mereka yang mau diikuti adalah hukum-hukum yang mereka senangi. Sing enak nang dinilai. Lek gak seneng, ora, gak mau ikut. Bahkan kalau nabinya gak seneng, dipateni. Diriwayatkan para mufassirin Bani Israel pernah membunuh sebanyak 7.000 nabi. Abuna 7.000. Salah satunya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Ya. Terus kalau mereka nggak senang, ya mereka tidak mau mengikuti. Istakbartum. Kemudian jawabu kullama. Istakbartum itu iku jawabu kullama, jawabe lafat kullama. Syarat kullama. Wahwalan utawi ya afa kullama tadi, ulama itu iku mahalul istifham, panggonane istifham. Wal muradu utawi kang den karepaken bihi kelan istifham iku at-taubihu, nyelo, iku at-taubihu nyelo. Fafarikon nuli siji golongan minhum saking Bani Israel kadzabtum, dusta akan sawa sira kabeh ka Isa kaya Nabi Isa, seperti Nabi Isa didustakan. Fafarikan lan siji golongan taktuluna mateni sawa sira kabeh. Gila kata ulama, mereka sudah membunuh 70 nabi. Taktulun itu al-mudhari'u fi'il mudhari' iku al-mudhari' mudhari' li hikayatil hal, supaya nerangaken tingkah al-madiyah kang wis dingin. Ai qataltum tegese mateni sapa sira kabeh ka Zakaria kaya Zakaria wa Yahya lan Yahya. Terus waqalu lan ngucap sapa Yahudi, ini orang Yahudi Madinah nih ya, din Nabi maring Nabi istihzaan, kelawan ngenyek, istihzaan kelawan yang ngenyek. Kulubuna utai pira-pira ati kita iku gulfun, dan ketutup iku gulfun ketutup. Saking anunya ya, saking apa namanya, lah tak sajak ngajak kita ahli neraka gitu.
sampai gitu. Orang Bani Israel. Qulubuna gulf. Hati kita sudah mati. Wis tertutup. Wis gak usah anu-anu. Jam'u aglaf. Jama' lafat aglaf ai mughasyatun tegese ketutup bi altiatin kelawan pira-pira tutup. Fala ta'wa mongko ora faham ngerti apa kulubuna mak ing perkara takulu kang ngucap sira. Wis gak usah ngomong gak paham aku. Balik lil idrab supaya makna idrab la'anahum ngelaknat hum ing Bani Israil hum ing Yahudi sapa Allah si Allah abadahum tegese ngadaken sapa Allah hum ing Yahudi an rahmati sang rahmati Allah wa khadalahum lan ninggal sapa Allah hum ing Yahudi anil qabul saking nerima bi kufrihim sebab kafire Bani Israil Yahudi walaisalan ora ana apa adamu kubulihim ora anane nerima Yahudi li khalalin krana pira-pira perkara kang rusak fi qulubihim ing dalem pira-pira atine Yahudi bukan masalah hati itu. Ya memang karena sudah Allah tidak menginginkan mereka sebab kekufuran mereka. Wa qalilan ma mongko siti yu'minuna kang iman sapa Yahudi ma utai iku zaidah ditakidil kilah supaya ngukuhaken makna kilah siti ai imanuhum tegese imane Yahudi iku qalilun siti jiddan lawan temen jiddan lawan temen. Kalau nggak suka mereka mengingkari, bahkan kalau sudah belis mereka bunuh nabinya. Keren. Sini ada nggak kasus kiai dibunuh oleh santrinya? Hah? Oh no, nggak boleh nggak. Kok cek sorone umat Nabi Muhammad? Orang. Kalau orang tuanya dibunuh, ada. Yang saya tahu kemarin tuh, mbahnya dibunuh supaya cepat dapat warisan. Beneran tuh, itu dibunuh oleh anaknya sama cucunya. Ya Allah, ya apa itu? Jadi mbah ini gak mati-mati, itu gak mati-mati. Akhirnya dibunuh, dipendem di burine omah. Akhirnya hantarnya dibagi-bagi. Innalillahi walamma ja'ahum lan ing dalam nalikane nekani hum ing al Yahudi Madinah ini ya. Apa kitabun siji kitab min indillah sanging munggone Allah musaddiqun kang beneraken lima maring perkara ma'hum ing dalam sertane Yahudi minat Taurati bayane kitab Taurat wa utawi kitab iku Al-Qur'an wa kanu lan ono sapa Yahudi min qablu ing dalam sedurunge qabla majihi tegese sedurunge tekane Kanjeng Nabi yastaftihuna amrih nyuwun tolong sapa Yahudi yastansiruna tegese nyuwun tolong sapa Yahudi alal ladina ing atase pira-pira wong kafaru kang kafir sapa alladina. Gini. Jadi sebelum datangnya Rasulullah SAW, Yahudi Madinah itu suka perang. Suka perang.
Jadi perang itu biasanya gak menang-menang. Menangi kapan? Menangi ketika doa tawasul ke Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi belum datang tuh, tawasul kepada Rasulullah SAW. Doanya ini doanya. Yaquluna ngucap sawa Yahudi, Allahumma do Allah, unsurna, muga-muga paring pitulung sapa panjenengan na ing kita alaihim ing atase ya alladzina kafaru, maksudnya musuhnya itu. Bin nabi, kelawan nabi al-mab'uthi kang den utus akhir zaman ing dalam akhir zaman. Dengan nabi yang sampean janjikan akan diutus di akhir zaman. Kalau di tafsir, kalau di saras, kalau di apa namanya? Saranya doanya itu langsung Nabi Muhammad gitu. Ya. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Kanat Yahudi Khaybar tuqatilu Ghatafan. Kullama iltaku huzimat Yahudi Khaybar. Setiap perang mesti kalah. Maka beliau doa gini, ini doanya. Kalau ini enggak, beliau tidak menyebutkan nama. Kalau di riwayat ini menyebutkan nama. Apa artinya? Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami minta kepadamu bihaqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad, an-nabi, yaitu yang jadi nabi, al-ummi, sifatnya tahu semua, nabi al-ummi, alladzi wa'atana, yang mana jenengan janjikan kita antukhrijahu, supaya dikeluarkan lana untuk kita fi akhir zaman, di akhir zaman. Illa, kata beliau, ini orang Yahudi yang bilang, illa nasartana alaihim, tidaklah kita berdoa dengan doa ini kecuali Allah, panjenengan ya Allah memberi tolong kami mengalahkan mereka. Mesti lewat doa ini mesti menang perang. Ya Allah, Gusti. Pas Rasulullah SAW itu dikasih kabar masalah ini, bilang ini di Al-Quran. Ini Al-Quran. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Gimana sampean? Rasulullah bilang, pakai Al-Quran. Sampean dulu waktu saya belum datang, sampean tawasul ke Allah pakai nama saya. Sekarang kalau sudah datang, kok sampean enggak mau beriman? Ya apa sampean? Angka lebih endi. Iya. Karena jelas di Taurat itu menyebutkan Nabi Muhammad, Muhammadah di Taurat itu. Kalau di Injil tuh Ahmad. Di Injil. Kalau di Taurat tuh Muhammadah. Falamma ja'ahum, nuli ing dalam nalikanin tekohum ing Yahudi ma perkara arafu kang ngerti sapa Yahudi minal haqqi bayane sanging perkara hak wa huwalan utawi al haq atau ma iku bi'tsatun nabi, keutuse kanjeng nabi, kafaru ngingkari sapa Yahudi bihi kelawan ma hasadan krana hasud wa khaufan krana wedi lan krana wedi ala riasah ing atase kepemimpinan atau pangkat. Nah itu saya kemarin kan sudah bilang, mereka gak iman kenapa? Ya takut nanti turun derajat jadi anak buahnya orang Arab. Mereka gak mau iman. Wajawabu lamma lan utai jawab lamma al ula kang kawitan iku dalla nuduhaken alaihi ing atase jawab apa jawabu tsaniyah, jawab kang nomor loro. Jawab kan lamanya dua itu. Walamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Jawabnya satu. Syaratnya ada dua. Yang pertama syaratnya itu falamma ja'ahum kitabum indillah
kemudian diwakili dengan jawabnya lamma yang kedua yaitu kafarubi. Falamma jauh ma'ruf kafarubi. Jawabannya sama. Falaknatullah mongko utawi laknati Allah iku alal kafirina ing atase pira-pira wong kafir bi samastarau seolah-olah luweh olah-olane perkara kang tentu luweh olah-olane perkara kang tuku sapa Yahudi ba'u tegese atol sapa Yahudi bihi kelawan ma anfusahum ing pira-pira awak dhewe ne Yahudi ai had duha ai haddiha tegese bagiane anfusahum tegese bagiane anfusahum minat tawabi bayane saking ganjaran wa malan utawi ma iku nakiratun nakirah bi makna syai'an lawan makna syai'an bi sama luweh olo-olen perkara saelek-eleke perkara istaru kang tuku gitu ya. Iku tamyizun tamyiz. Jadi apa? Jadi tamyiz li fa'ilin maring fa'il. La bi fa'ili bi'sa maring fa'ile bi'sa. Wal mahsusu lan utawi al mahsus bidammi kelandam. Wal mahsusu lan al mahsus bidammi kelandam. Sejelek-jelek perkara yang sama lakukan sejelek-jelek orang ya orang yang menjual dirinya ayak furu yentok ingkari sapa ya alladzina al kafirun ai kufruhum tegese ke kafire kafirun bima kelawan perkara anzala kang nurunaken sapa Allah minal Qur'ani bayan saking Qur'an bagian krono hasud iri maf'ulun lah iku maf'ulun lah bagian jadi maf'ul lah liyakfur li maf'ul lah liyakfuru kadue lafat yakfuru kenapa yakfur bagian ay hasadan tegese iri ala ayunazila ingin to nurunakan sapa Allah insyaallah bitahfifi kala tahfif wa tasdid lan tasdid ada yang bilang ay yunazila ada yang bilang ay yanzila min fadli saking keutamaane Allah wahyu tegese wahyu alaman ing atase wong yasau kang karep soman lirisalah krana kerasulan min ibadi bayan saking pira-pira hambani Allah. Jadi mereka takut kalau seandainya Allah itu menurunkan kitab kepada hamba-hambanya Allah yang Allah mau selain kalangan mereka. Enggak mungkin iman mereka. Fabau mongko bali sapa al Yahudi Raja tegese bali sapa Yahudi bi ghadabin kelawan bendu minallah sang Allah bi kufrim sebab kufure Yahudi bima kelawan perkara anzala kang nurunaken sapa Allah atau bima kelawan perkara unzila kang den turunaken apa ma wa tankiru lan utai tangkir kenapa lafadznya ghadabin nakira iku li takdim supaya nuduhaken makna takdim ala ghadabin ing atase bendu istahaquhu kang haki sapa Bani Israil hu ing ghadab min qablu ing dalam sedurunge bitadji Taurah kelawan nyanyakan Taurah wal kufri lan kufur bil Isa kelawan Nabi Isa. Jadi akhirnya mereka balik pulang dengan membawa kemarahan dari Allah di atas kemarahan yang lain. Yang dulu mereka dapat
kemarahan Allah karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Taurat dan mengingkari Nabi Isa. Menyanyiakan Taurat dan mengingkari Nabi Isa. Sekarang tidak mau lagi meyakini apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Walil kafirin lan iku kadue pira-pira kafir adabun utai adab muhinun kang ngasoraken atau nginaaken du ihana kang anduweni ngino ake jadi runtutannya track recordnya Bani Israel itu benar-benar kacau. Lah, ini kenapa disebutkan oleh Allah? Ya supaya nggak ditiru. Jadi syariah yang dibawa Rasulullah SAW, jangan ngambil yang seenaknya aja, senyaman. Ketika ulama sudah berpendapat bahwasannya syariat termasuk dari syariat Rasulullah SAW menutup aurat, pas sampean tidak setuju dengan menutup aurat, padahal sampean sholat nih, sholat sampean terima, menutup aurat tidak terima karena sampean tidak suka. Jangan sampai sampean tidak menerima syariat Allah karena hanya sampean tidak suka, sebagaimana Bani Israel melakukan itu, bahkan merendahkan Islam sendiri, Jangan sampai. Ya terima aja, wis. Perkara iso ngelakoni apa enggak kan? Kata perempuan biasanya artis-artis tuh kalau nggak nutup aurat tuh kan dilihat orang ya, nafsu orangnya. Kata jawabannya apa? Ya itu kan mereka yang mata keranjang aja, apa? Itu kan yang pikirannya kotor aja. Jadi yang dihitung adalah nafsu yang laki. Menurut sampean, pakai baju terbuka itu ditontonkan bukan nafsu. Termasuk nafsu adalah ingin dilihat orang, tampil di depan. Kan nafsu itu, menampilkan sesuatu itu juga nafsu. Maka itu harus dibatasin juga nafsu. Jadi dihitung nafsu ini sing lanang. Betul. Menganggap itu fashion. Bahasa Inggris ya. Fashion. Kalau Bani Israel gila-gilaan bener. Kitabnya dirubah. Bukan hanya dirubah, ditulis kembali. Sehingga seneng dihapus, diganti, keren. Nabinya yang nggak suka dibunuh, tapi sih percaya nang Nabi Muhammad. Perang kalah, dungonin Allah, pakai tawasul kono, dimenang doi. Dan itu keheranan. Mereka Yahudi ini, kok bisa tahu Nabi Muhammad? Bahasanya kita doa pakai itu. Iya. Cuma mereka tidak mau gimana? Kok bisa tahu? Ya mungkin jenenge Nabi sing kabar ya dari langit. Kok bisa tahu? Bani Israel. Bani Israel ya. Apa sifatnya noron.
Terus ya. Siki kal berempre. Wa idza kilalan dalam lakan den ucapaken lahum maring Bani Israil aminu imano sapa sira kabeh bima kelawan perkara anzala kang nurunaken sapa Allah si Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Al-Qur'ani rupane Al-Qur'an. Wa ghairi lan liyane Al-Qur'an. Qalu ngucap sapa Bani Israil, nu'minu iman sapa kita. Nu'minu iman sapa kita bima kelawan perkara unzila kang den turunaken apa ma alaina ing atas kita. Ayat Taurat tegese Taurat. Dibilang ayo iman kepada Al-Quran, kita imannya kepada apa yang diturunkan kita. Dewe-dewe, sampean saya, jangan ikut-ikut. Kita punya kitab masing-masing. Qala dawsa Allah Ta'ala wa yakfuruna lan ngufuri atau ngingkari sapa Bani Israil wau ikulil hal. Wa yakfuruna hali ya. Wa yakfuruna hali ngufuri atau ngingkari sapa Bani Israil wau iku wau hal wau al wau ikulil hal bima kalam perkara waraahu ing dalam burine ma bima anzala ma siwahu tegese seliane ma au ba'dahu ing dalam auto sause ma minal Qur'an bayan sang Al-Qur'an wa huwalan utawi ma iku al-haqqu perkara bener halun hal wa huwal haq itu iku halun hal musaddiqan beneraken musaddiqan hale beneraken musaddiqan hale beneraken musaddiqan iku halun hal tsaniyatun kang nomor loro muakkadatun kang muataken lima maling perkara muakkadatun kang muataken lima maring perkara ma'ahum ing dalam sertane Bani Israil qul ngucap sapa sira lahum maring Bani Israil falima taktuluna mongko krana apa taktuluna mateni sapa sira kabeh ai qataltum tegese mateni sapa sira kabeh anbiya Allah ing pira-pira nabi Allah min qablu ing dalam sedurunge loh kalau memang sampean bilang kita iman dengan apa yang kita turunkan padahal sampean mengingkarinya gimana? Kok sampean bunuh Nabi sampean? Kok sampean bilang gitu? Kok sampean bunuh? Katanya sendiri-sendiri saya ngimani kitab sampean ngimani. Tapi kok dibunuh nabinya? Dibunuh Allah. In kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina, pira-pira iman bi Taurat iklan Taurat. Kalau memang sampean benar iman pada Taurat, kenapa mereka dibunuh? Waqat nuhitum lan temen den larang sapa sira kabeh fiha ing dalem Taurah an qatlim saking mateni al anbiya wal khitab lan utawi hitabe ikulil maujudina maring pira-pira kang maujud fi zamani nabina ing dalem zamane Kanjeng Nabi Muhammad bima kelan para fa'ala kang nglakoni sapa abauhum pira-pira bapake Bani Israil liridahum karena ridai Bani Israil bihi kelawan sebenarnya omongan ini ditujukan kepada orang-orang yang ada di Madinah. Kenapa kok mereka kena hitop? Karena mereka juga ridho karena apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Satu lagi walaqad ja'ana lan yakti temen tekakum ing sira kabeh sapa Musa Nabi Musa bil bayyinati kelan pira-pira bukti bil mukjizati tegese pira-pira mukjizat kal asa kaya tongkat wal yadi lan tangan wal falkil bahri lan kebelahe segara tsumma tahattum nuli ngalap sapa sira al ijla ing sapi ilahan ing dadi pangeran mimba di ing dalam sause Nabi Musa. Ingat sampean ketika Nabi Musa sudah menunjukkan mukjizat sampean malah menyembah sapi. Mimba sampai sekarang masih ada ya tapi di India ya sapi. Sampai di sujud-sujud ngono nang sapi.
nggak bisa. Di ini juga ada ya dulu di Kudus. Kudus itu kepercayaan sebelum Islamnya mempercayai sapi juga. Akhirnya Sunan-Sunan masuk untuk dakwah ini ya, sapi tetap dimuliakan. Akhirnya tidak disembelih di waktu Idul Adha. Sampai sekarang yang disembelih jadi korban apa? Benih. Iya, kambing. Gantinya sapi. Kerbau. Itu dakwahnya Wali Songo. Mimba didahabi ing dalam sause budalane Nabi Musa ilal miqati maring panggon kang den janjeni wa antum hale utawi sira kabeh iku zalimuna pira-pira kang zalim bi ittihadihi kelawan ngalape ijel wallahu alam. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.